Cwestiwn 3, Rhina Piorwerth. Diolch Llywydd. Pa drafodaethau mae'r gweinidog wedi cael gyda Llywodraeth y Deyrnas Unedig ynghylch penderfyniad Dvsa I gau'r ganolfan prawf gyrru yng Caernarfon? Well, we were not informed of this decision by the UK government. However, I have written to the Secretary of State for Transport asking for urgent clarification on their proposals, and my officials have contacted the Dvsa. The Welsh Government are ready to assist where possible with those that will be affected by this news. Diolch yn fawr iawn am yr ymateb yna, ond mae eisiau mynd ymellach yna hynny. Mae eisiau sicrhau bod y penderfyniad yma'n cael ei wirdroi, achos allwn ni ddim fforddio colli ganolfan yma. Dwi'n sôn am ganolfan sy'n yn etholaeth fy nghydweithwraig Sian Gwenllian, ond wrth gwrs mae'n ganolfan sy'n gwasanaethu ardal eang o'r gogledd. Dim ond fis Awst y llynedd yn dilyn pryderon gafodd ei codi efo fi efo Hugh Williams o gwmni hyfforddi, gyrwyr HGV a buses ac yn y blaen, Hugh Williams o Ynys Môn. Mi sgwennis I at y Dvsa yn pwyntio allan iddyn nhw bod ganddyn nhw ddiffyg capacity yng Caernarfon fel y gymau hi. Da ni angen gyrwyr lori, da ni angen gyrwyr buses ar gyfer yn economi a'n cymdeithas ni. A be oedd Hugh Williams, a dwi'n gwybod mae hyn yn wir am gwmni eraill wedi ffindio, oedd I bod nhw'n methu cael digon o slots yn y lle yng Caernarfon, yn y ganolfan yng Caernarfon, mwyn profi yr pobl oedden nhw'n ei hyfforddi. Mae hynny'n deud wrtha fi, mae tyfu ac atgyfnerthu y ganolfan oedd eisio, felly mi allwch chi ddychmygu yn siom enfawr I a braw Hugh Williams o glywed wedyn yn answyddogol yn gyntaf mae y bwriad rwan ydi cau y ganolfan. Mi gadarnhawyd hynny efo ni maes o law. Mi roddwyd awgrym y bydden nhw'n chwilio bosib am safle arall yng Caernarfon ar ôl cau y safle presennol. Nid dyna y ffordd ddyla pethau cael ei gwneud. Os ydy'r Dvsa yn cytuno bod yna le I gael canolfan yng Caernarfon, mae rhaid iddyn nhw ddod o hyd I le newydd yng Caernarfon neu'r ardal honno rwan, nid ar ôl cau. A gawn ni sicrwydd gan y Llywodraeth y byddwch chi yn gwneud popeth I wthio ar y Llywodraeth I newid y penderfyniad yma, achos allan ni ddim fforddio colli y ganolfan yma. Can I thank Rhyn for his question? And Llywydd, I think it would be helpful if I was to release the letter that I sent to the Secretary of State, because I think it will show how serious we are in demanding that a Caernarfon site is secured. You know, I appreciate the predicament that haulier trainers are in over this decision, the impact that it might have on their business, especially those who have invested in good faith in the belief that a test centre would be retained in the area. Now, our understanding is that the Department for Transport is still exploring options for an alternative test centre in or around the Caernarfon area. We have said to the UK government that we believe that it should be in Caernarfon, and it's also my understanding that the current Caernarfon test site is leased from Gwynedd County Council. Our understanding is that they have yet to be formally notified of any date to vacate the site. As I say, we are determined to see the decision reversed and to see a permanent site in Caernarfon.